Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kunaklakit din no asino ti agtok-tok-tok. Si kamagayam syuning anak ko. Anya ti masapul mau. Bumulod ako maiti bakas, nanang. Saan kami pa'y nga minanangal daw? Ay nawaw! Anya ti aramidan nila kay mo aya? Awang pa'y nga minabirukan ni Lindo na pagtrabawan na, nanang. Do alawas ang tinapalabas. Nga maging gaita awan lata. Di kay madanagan, nanang. Sukatan minto ti bagas a bulbulod. Diyak kayat ti kasta may ruam kayo matan. Allah, italaong mo't, nanang. Napay nga minapimanaw iti sigo na pagtrabahuan na. May saka may awan nagdumaan yaw iti asawam. Napili kay launa iti trabaho. Manumula ang ngamin ti sweldo na mo't, nanang. Di pa'y umanaya pagbiagan mi may. Butuyan na ikubag mo takargaak iti bagas. Ang mga nun niya pa'y ti papananday ito'y asaritaan. Kumusta? Naisubli ka din ni Maki ti jeep tayo, honey? Wala ni. Asino nga ron ti mangibiyahe? Agkitak to. Nilindon nga ta. Amangan kunak no kayat na. Damag ko kat nagikat iti pagtrabahuan na. Amo na ka ditag maneho? Kat no driver ti sigod at trabaho na. Kasaritak to no mayra na alumaabas manen iti paraangan. Wano saan, ibagak ka ni Nana Periang no umay na itulod tinateng nga order ko. Ta isulaang ang timangidanon iti manugang na. Kumpleto daytan, madam. Fresh mat siguro tinateng nga in-deliver mo, Nana Periang. Ay, wen, madam. Kapapit laang idikalman. Nasayat mat nga rod no kasta. At ito'y tibayad ko. Keep the change, Nana. Ay na, agyaman aklaunay madam. Ay, saludsudag man gayam. Sa dino ti pagtrabahuan ti manugang nyo ita, Nana. Awan pa'y nga rod, madam. Amang ano kayat na nga ibiyahe ti may sa jeepney? Kunak man no kompleton ti driver yo, madam. Insubli ni Maki ti jeep nga iman maneho na, tadi na maasikaso. Agabrod nga minan. Kasaritam tuman ti manugang mo, Nana. Amangan no kayat na. Umaylaang dito'y balay, tagsarita kami. Hagtakon ba kay? Ada ka din na biro ka mapagtrabaho am lakay. Awan pa'y nga raw. Ay nawaw. Kurang nga maigatang iti masapsapol tayo ti sweldo. Anyang rin ti maramidak nga ka. Awan mo ti pagtrabaho ba kay? Ay po, saan pa yan nasukatan ti baga sa binulod tayo kada, nanang? Ilistambay lang ata masukatan tumulang. Ay po, seryosum nga minatag biro kiti trabaho? Di ka madanagan. Adanto ka ti. Ay nawa, ninanang ti sumungad ba kay? Ala, isumot nga peso. Ay, sigurado mairaman akmanan iti unget na ken ka. Uray siya kumbat Noda tinaramid mo atakas kung mayroon na ka masirmunan. Aglimang ka pala iti salita. Ibagkaklaangan nga at dati na panam. Ay, diyak kaya at masirmunan gapukin ka. Nakaumay kayo mo, nanang. Adda nila kay mau. Ay, ikwa nang. Awan ni Lindon dito'y balay ita. Sa dinaw tinapanan na. Napanman iti ayan ti kumpare na, nanang. Ada ka no ti trabaho pagsaritaan da. Apay nga raw nga dati chinelas na itiruar. Di nakman ululbudan syuneng. Pudno ti ibagbagak, nanang. Anya ti umayo ibagaya. Kinasarita nak ni Madam Trinidad idi napalabas nga aldaw.
Salsalud-suden na, no kaya nila kay mau ti mangibiyahe iti jeep na. Dain subli ka no ni Maki, ti may sa jeep. Aya? Ang bayan niyo, kasaritak to nila kay. Sigurado mayat day jay nanang, nang runa kat adu ti pasahero ita. Uwan na, no kayat na. Ibagam amapan iti ayan da Madam Trinidad, tagsarita da. Rumwar ka ditan, Lindon. Pimanawon ni nanang. Uy, pumarag. Na. Sa dino ti papanap? Abay akas ta ti kawis mau. Sa dino kumapay. Itayan da Madam Trinidad No kasta, nangagmaw ti nagsaritaan mi kan ni nanang. Ay nawaw nangag ko Kasano mga mi? Nakapigpig sa ti sao ni nanang. Anya? Mangag iti silid ta ti pagsarsaritaan nyo itay. Ay nawaw. Kaya't mo nga raw ti agpasada. Wala. Italik dalagi ti jeep da kanyak bakit? Sigurado amayat day jay. Siyempre, dakkel ti maurnong a boundary no kwa. Kan matulungan nakmutlaang iti gastos dito'y balay. Kasapulan nyo ka nung timang ibiyahe ti jeep yaw, madam. Wan, di mat ngamin masikaso ni Maki. Ay, siya kon, madam. Kompleto ti requirements ko. Ngam kita taan na dam tilugan. Huwin, madam. Automatic daytan, ay nawo. Urayan tabi iti asawak. Isu ti kasarita minton madamdama. Kasanungay ti boundary ti lugan, madam. Pagsaritaan yun ton iti asawak. Mabalin mat once a week. Mabalin mat nga inal daw. Idagas mo. Depende no anya ti mapagsaritaan nyo inton madamdama. Okay, madam. Ala, agmerienda ka pa'y kabayatan ti panagururay mo. Adamat tinapay. Agtimpla ka laang iti kapem no kayat mo ti agkape. No saan, agjus ka laangan. Anya nga tinagsaritaan nyo kanilindon, honey. Kasano nga iti boundary ti jeep tayo? Once a week nga hitod na ti boundary. Tapno sana mataktakan eh. Sa bagay, mayat matlaang tapno maurnong. Sana ko mga manlugaw. Takakabarbarugan nga ron. Ngamawanin ti maramidak. Iswa nagwanak latan iti kiddaw na once a week. Adda ka di pagbutbut ngam? Santay nga mo. Nanya ti kapanunutan day jalindo. Adlang amin dagiti tattao. Anala ka amasulisog no nakagim day ti kwarta. Malagip mo jay driver tayo ite. Ni Ronald lakay? Way, di na inted ti kompleto a boundary ti lugan. Barang ano mapagtalkan day jay alindon lakay. Kalugaran tayo matkit di Sabay la ko ma. Tsak kayat ti sakit ti ulo iti negosyo ta, ane. Kabarbaro mo't gayam ti jeep dala kay. Un nga rod bakit? Kasano nga iti boundary la kay? Inal daw asingiran da ka? Once a week lang bakit? O di mayat. Di ka mataktak. Una. Urunungag ta itig ko tunggal Sabado. Isaw tinagsaritaan mi kini Sir Puldo. Di mangrugi ka nga agpasada inton bigat. Naginanakin ton bigat bakit? Lunis tong agpasada. Oh, sige. Sika ti makaam mo. Tinapatag kat ada ti trabaho. Tapno, tida ka sirmunan ni nanang. May ramraman aktuman na masirmunan. Imposible sermonan dataw pay lang ni nana. At dama din pang trabaho Ay nawaw. Awan siya mo ni Lindon dito'y balayo, syuneng. Awan ngagpaiso nanang. Ay nawaw. Sa dino man ang tinagturturungan na dya tao. Umay ko kumasalud-sudan no kinasaritanan ni Madam Trinidad. Kinapudno na, nagpasada nila kay kunanang. Nay, mayat nga ron ano kastanak ka Wan nanang, masukatan mi mula ang tibaga sa binulod mi kada kayo. Kaano ba yan ang rugi ti asawam? Maikadwa nga aldaw na itaan nanang. Kahit, adamo lang napasadaan na. Adamay, ang manumulaang ngay nanang. Gagangay na, takay rugrugi na ka nga road. Manayunan to day ta. Kitain nyo nga may ti pangususaran nyo iti kwartayaw. Di yu liplipatan nga iti ti boundary. Tapno tuloy-tuloy ti biyahe nila kay Mau.
Ado ka di ti pasahero ita, Lindon? Nanayunan mo't kit di bakit? Ayan nga rutin na pasadaam nga eh. At iti belt bag ko. Alam mo to yun, tailasin ko ti boundary. Nalpasin nailasin O di, idagas mo to, iti ayan da madam. Uy, idagas ko yung bigat ti malam. Ala, agpilis ka nga rudan. Tamang rabi ita. Alala, umuna akon iti kusina taagida sarak iti kananta. Uwan bakit? Sumaruno ak. Manungay tindagas ni Lindon a boundary, honey. Walang labis, walang kulang. Nasayahat mata nalagip na. No kasta ka na yung taramidan na. No muna tagtong palite saritaan. San tanto agparigaw? Pudno launay, honey. Mayat ti taray ti negosyo no nalaka kasarsarita ti kasosyo. Naku nampayani. Asino pa iti sana nang tadi ti boundary? Ni Eric laangan, hani. No kasta nga rod, urayam pa eh. Ibang kumton ti makolekta minton bigat. Tapno mamaminsan laang ti lakad mo. Lakay, anya nga tano agpasentro ta inton bigat. Sayang mo ti mapasada ako ma. Alo, dakol mo tin tinapasada iti lasot ti talungal daw. Ag-relax ta kumamot alakay. Mapanta ijay mall, wano saan, mangantay ti restaurant dagiti sosyal. Isupay kiti gastos day ta bakit? So paminsan mo't laeng, si kakit di mo't. Sige malay. No day ta tigayat mo. Isong taramidan ta. Pagpasada yung bigat. Ay pag-service ta pa'y ati jeep lakay. Mayat ta na panunot mo bakit? Saan ang masapol ang gastos tayo ti pasahe? Ken, agawid ta pa'y no kay kayat ta lakay. Sa dinaw tinapanandyo kanila kay mo di kalmansyonaing. Awam mo ti pasaheros yu idinagawid kayaw. Nyuwen tadi mo nagpasada nila kay ikaw nanang. Saan nagpasada? Ngam nakita ka nagpasentro ti lugan. Pinag-service may nanang. Anya? Uy, napan kami nag-shopping. Ay nawaw. Ay, saan lang aday ta nanang? Nag-restaurant kami pa'y. Ginastos yaw tinapasadaan nila kay Mau iti manungal daw. O, di bali ta agpasadan tumanon nanang. Ay sana nasayati kasta. Amang ano agraman boundary kat nagastos yaw. Ay, masukatan to no agpasada nila kay ko nanang. Agpasada day dyan ton bigat. Agsaysayang kayo lang iti kwarta. May ruam kayaw iti kastabiag. Awanan na. Kasano kayo pa yan iti asawam. Kasano pa yan ti pamilyayaw. Nang imayak ta itulod ko to'y bangos aginatang mi para kada kayo. Sa anak nga imay tapno masermonan. Ay nawaw. Sinungbatan ka din ni Lindon ti awag mo, honey? Saan pa yung arod, hani? Apay nga ta. Lunis ita. Di na pa naitid ti boundary. Naimbag ko maano sungbatan na ti awag mo. Ne, adaw mo awag, honey. Ni Lindon. Kasaritak pa Hello, Lindon. Pasensya kayo, no? Pinaguruuray kayo, sir. Mabaling ka din inton sumaron na Sabado nga itid ko ti boundary, sir. Apay nga At tangamin ti emergency, sir. Nagastos mi ti kwarta. O, sige. Boundary itid do alawas ti itid mo inton lumaya Sabado. Wan, sir. Arigla daw. Alang nga ron. Urayag inton Sabado. Bye. Anya timbaga na, honey? Inton Sabado ama itid na ti boundary, honey. Anya? At ano ti emergency. Kan nagastos daw ti kwarta. Ano saan dati aguray, honey? Lakay, gimatangak iti karni ti baboy. Isu ti pangrabyan ta ita. Ay nawa, karni matakanayon ti sidsidan ta bakit? Awan samot ng tinabate a kwarta na pasada. Masukatan to ka di. Nasapa pa'y may. Makapasada ka pa'y. Agsingir da iti boundary inton Sabado. Sapay inraman mo aginastos ti boundary kuma iti napalabas alawas. Times 2 ti boundary anasken am urnong ita bakit? Danag mun ayala kay. Miyerkules pa'y laang ita. Inton Sabado pa'y laang mo ti due date mo.
Anya jay nadamag ko, syuning anak ko. Diyo ka no maintad ti boundary yu iti dua lawas. Ay, kwa nanang. Apay maitakasta. Kwa ngamin nanang. Manmano ti pasaheraw. Iso nga awan ati maururnong. Ti bagam kiday, ginastos yaw agraman boundary. San mo't ananang? Uray di mo aklunan. Naglawag mait. Gastos kayo agastos. Inal daw agumatang kay ti Tersena. Talagang awan ti maurnong no tunggay ada mapasadaan nila kay mo kaigastos mo mait. Kurang tinaurnong ta kwarta ba kay? Saan kumpleto ti boundary iti dua lawas? Ay napo, kasano pa yan daita? Sigurado nga umawag man ni sa rintong maramdama. Nala daw ti bayad ta ba kay? Ay agpanunot ka iti mayat nga irason mo Anya nga Rob, naibusanak mo ta ni ti rason. Ay nawaw, ikarigatam ti agpanunot. Ibagam lang nga na basit ti napasadaan. Sigurado adi dapat yun. Adakin ka daytan. Bakit tulungan nak Kasi kamot ti number 1 anang igastos iti kwarta. Na, pinalubusan nakmat. Ni Sir Puldo ti mo awag bakit? Di mo pa sumbatan. Delikado ta dito yun lakay. Wan, i-cancel ko langan. Ang mga no kamali ti maisungbat ko kinkwanan o kamaliak. Di namat sungbatan ti awag, hani. Itay-pay da ita, hani. Sigurado agagara mo tinda ita. Imposible awan na pasadaan ni Lindon. Ay sos, ang mga nikid din o ginastos da. Ado mo ti pasahero ita. No awan ti aramidam, mapankalangan iti ayanda. Alaam ti lugan. Narigat ang maawagan dagita tattao. Wen, kasta ti plano. Di mo itetek sa mapahanak ita ayanda ita. Tapno masurpresa da. Tanana, lakay. Ni mo Sir Puldo ta sumungad. Sos, jak impagarap nga umay dito balay bakit? Ay, si kanti makisarita kan ko Ado tinaskan nga ramidag. Ay nawa. Sige, nakon. Di ka nagreklamo. At si katirumba nga sumango kan ko Ay na. Sus, anya nga rodan ti bakakin sir. Ay, kasladyak matin ka ba ilan ti sumango kan ko Agtig-tigir-girak pa yan. Agtig-tigir-girak ti tumang ko. Ay nawa. Lindon, kumusta? Okay lang mo, sir. Maya, may ko lang di Jen. Narigat kayo kasarsarita. Di pa'y sinungbadan ti awag ko kada kayo. Amang maalapay tinasayata saritaan, sir. No ginastos yun ti kwarta. Idiretso yung langin kada kami. Tapno saan kami nga agur-uray iti awan. Sorry, sir. Adda, tinangidanon ni Taramidyo. Saan apudno nga adda ti emergensiyo iti napalabas alawas. No dadduma, di ka pa yun agpasada. Alaglangan di Jeff. Pasensya kayo. Ngamjak kayat ti sakit ti ulo akasosyo iti negosyo. Day, awan man ang titrabaho ti asawam syunay. Basol na mutlaang Siyak manin ti kamalay. Una yung ti kastoy. Basol ko maamin Ay kano apay nga may nakurang tinapasadaam Saan ako kurang? Ginastos talagang ngamin. Duwata ang nagdesisyon. Iso addi mo ipabasol namin kanya. Laglagi ba? Suggestion mo lang tinadumay dyan. Ngam no panunuto man na imbag, basol mo, tayo narambid mo tin bagak. Ay nawaw, di kayag pinato daw. Awanan ti maaramidan yaw, tain naladan ti Jeep. Awan nagdumaan yu adwa. No, tunay raman akmanan. Wana, tamay sa ka matagastadura anak kaw. Kumporme matidi mo gatgatangan. Anya nga ita, ginastos yaw agraman boundary. Awanan na. Back to zero manin nila kay mau nga agsapol iti trabaho. Ay, basol ni Lindon Basol mo Apay nga asak tito daw. Di kayag pinabasol man dita. Tagpada kayo nga da nagkurangan na. Agsirbi nga adal dayta kada kayo adwa. Kat inton sumarunaw, agtipid kayo nga main. Saan aga po ta da makita yu a kwarta, kat gastusin yu matain. Ay, nawaw!
Kas agasawa, planuan nyo ang naimbag ti pangusaran nyo iti kwarta ang nagrigregatan nyo. Sakbay nga agdesisyon kayo, pagsaritaan nyo pa'y ang nasayaat. Iti kasta kat di kayo to agpinatudo iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.